Яңа Йылузыга безнең республика районнарынан шуның хәле матур ханымнар җыелган Давыл ресторанында кем нәрсә алып килгән, күрәм бу нәрсә бу? Bu ürtek kaptik itken bir gelip temleyittirip aşarmız. Siz бүген беренче тапкыр очрашасыз, әйме? Пешекчеләрме, әллә тәмле ашарга яратучылар бирәсез? Оста пешекчеләр, әйдәгез таныштырыгыз әле сез кайсы яклардан? Мен Камытамагындан Минзилә булам. Min Diktav'dan Alfiye. Хорошее настроение alıp geldim. Ә сез? Min Gülnara İlki rayonundan, Koramala oğlundan. Odan. Мен Зинәрә булам, Балташ районы Снейда авылынан. Мен Гөлназ булам. Балташ районы тоже. Мен Фәридә булам, тоже Балташ районынан. Менә сез инде беренче тапкыр очраштыгыз, шулай бит? Ә моңа кадәр сез кайда аралаштыгыз? Ona kadar biz gruppada aralaştık. Aşsu grupasında. Bizden yetekçimiz İlsiyer Kalimullina. Һәм сез инде бүген очрашырга булдыгыз, шулай бит? Ераклардан килде балык бистәләреннән. Шуның хәтле Очрашырга. ничек килеп җиттегез? Иртә белән ничек килеп җиттегез? Әйбәт кенә, Аллаһка шөкер. Мин дә балык Настроение dulkınlanıp geldik. Чәчәкләр дә алып килгәнсез. İlsiyer'e bülekке. Әйтегез әле, сезне нәрсә берләштерә? Aşsu birleştire. Осталыгыбыз берләштерә. Киңәшләр белән, тәкъдимнәр белән уртаклашабыз. Бер-беребездән өйрәнәбез. Сіңлім әйттелеген, бұл апайда сенде шындай группа кірер деп, ашсыл ұсталары группасы бар мұнда деп, сен бит пішіресің деп, шонан барып кірдім енді мен шында шул группаға. Біздің ұйыштырушыбыз Илсияр енді. Илсияр Рифқатовна, аңа бек зор рәхмәт. Бізді бүтінімізді шуай жиып, матур еттіріп, ұйыштырып, үйретіп, ұнтып тұрған үшін. Кызлар, күрсәттегез, кайда сезнең хуҗагыз? Biz 19 август günü Oşlu gruppasını açtık idi kızlar bilen mene. Türlü gruppadan kızlar etkeç. Nindi kızlar her birisi birbirlerinden sıraylar. Kızlar bu reseptini bilmeyiz bilemensin. Kızlar edegiz gruppa açabız deyip mene şolay açılıp gittik. Бу инде WhatsApp'ta bir-берсен белмәгән ханымнар, туташлар шушы группага берләште, шулаймы? İyi. Әгәр дә менә минем тыңлаучылар арасында сезнең группага керәселәре килсә, нишләргә тиешләр? Birinci pişire bilirge tiyişler. Min даже içekler işkertirge öğrendim. Мин ат итеп пешерергә өйрәндем. Ә сез? Мен бу группадагы кызларның шундый яхшы энергетика бирүләренә бик шатмын. Бу группада шундый яхшы күңелле, яхшы тәмле теллегенә кызлар җыелган дип уйлыйм. Менә безнең бу Илсияргә кичкенә генә туган көндә безнең группадан шушы тәмле телле кызлардан шушы тәмле конфет Сез кызлар барыгызга сәлам. Мин Казаннан, исмем Зөһрә. Зикра, группада сез кайчаннан торасыз? Беренче көннән үк. Нәрсә бирде сезгә группа? О, группаның биргәнен санап бетереп була микән? Мен өзім мамалыш қызы, Сарманда яшейм, қазір ауылда, Такашыр deyip. Сағат 2-де тұрырға будильник қойған ем, жұқлап қалған бір 3 минутқа. Тез-тез генә 4-те тұрып, автобусға келдім енді. Мен де 8-ші ақтамындайым. Жаяу келдім 3 километр. Eğlenip жүрі. Дұрыс ойлам, танып өтіне geçtim yoluna. Kızlar, bu nene Oşlu gruppasını açıp cebergeç mene bargızda jıyıldığız en aktivniler, en hürmet etkenler, en bulduklar jıyıldığız. Her birigizge Allah'ın rahmetleri olsun, özünüzün vakıtınızı jellemeçe semyalarınızı mene taşlap diyerlik keldiğiz betinde. Çöplerleri ayrılmak güzel. İski tekerli kızı. Ömür boyu balık bistesinde yaşadık Allah'ın bilgilerine şeker. Kızların doğası da indi beni tuğanlar gibi, singillerim gibi. Apalar yok bizim olayında Allah'a şeker. Şuna hali yakın ettim, şuna hali rahat. Oralaşırga gömerle bulsun iyi. İçek işkertirge öğrendim kızlarga karab, bişinege tıgıp, işkerte bik jakşı lişni mayları çekip bara kızlar bik oңай, bik rahat iken. Вот. Bir нәрсе лишний kalmay, tuturmalar, kalbasalar, tizgine kızga zakaz berip, mingə mətem şunday tız kerek, mınday kerek, çalıdan alıp qaytıb bererler. Kızlar yazıp tura, çalıdan indi adres var, tizgine minde yazıp jiberem. Şunday adreska barıgız, min alıp qaytığız, şulay bir kerek. Вот kalbasa tutura turganlarda, yani deyin indirekni, mətem kichkinerekni baştan alıp qaytığız. Kerek mi?
Ул пироглар кисе торганнар тоже үзенә бер төрле кисеп карыйсың, чыкмы икенчесен таптырып та карыйсың, нитеп тә барыбер бик уңай, бик рәхәт, рәнеп торабыз. Үзебездә инде начар пешермибездер дә дип уйлыйбыз да, но барыбер кешедә уже нәрсәдер яңалык күрәсең. Оформлениесе, ниләре. Мин үзем тортлар бик яратып пешерәм. Вот, оформлять итем, ну, никахларга, авылда никахларга, туйларга шулай әзерләп торайм инде. Хәзер сирәгәйде инде бетте. Дәрт дарман. Вот, ну, группадан күргәч еще охота больше. Рәхмәт кызлар үзегезгә. Сезнең рецептлар өчен, советларыгыз өчен, за поддержку. Balık istese, katılık yaşavrından bulan çekşekler, bağırsaklar pişiremin demin. Kızlarga rahmet. Mening de yolg'izgina kirdim, axir ol gruppa kiritdilar axir. Uni men bik shod kirganimga. Meni xuplab oldilar. Rahmet. Shulay do'st yashaylik, motor yashaylik. Tag'in uchrashaga yazsam. Bir vaqtdan eniler günü olduğundan altın qo'lda eneyim degan konkursga bar deb bizga yana jiberdi degan. Boğalarını binde etip vakit yok. Ben üzüm işlerge yaratayım bütün işinde. Boğalar şimdi 20'sinde boğalar isminden üzümün bütün evlerimi jiydim da alar isminden eni turunda maktar yazdım da redaksiyaya jiberdim. Şundan sonra konkurska ben тоже 72 kişi yayında orada bütün Tatarstan boyunca kızlarının buluşluğu arkasında Siyerge rahmetim tağın grup açıp onda konkursu grupası bütünüzü поддерживать деп birinci orunga çağırdılar meni. Alloh rahmat eylesin. İkinci orunga bizning Zimeramiz chiqdi endi. Boltaşdan. Ömür boyu yaşaysın da ömür boyu öğrenesin. Bik köp retseptlarını eneyimnin elek pişirgen, eni pişirediriyim benim kefir bilen keksler pişirediriyim. Şul retseptini alıp kalamadım. Şul retseptini tabıp aldım bizning gruppadan. Onu indi şatlana yazıp koydum. Hazır şunu pişirebildim ben. Bik rahmet kızlar.